Kumshibanta ban panipu iping yakas nong katao lingbaka locality beautification and enhancement competition phase 2 2024 ka dorbarch nong Nomansong haka light regular araja arpusan kala play ba yaka 3D mural art kabalatay hayo Nomansong. Yakani gajingshna dor la baiting kaling baka Directorate of Tourism ka Sarkar Jalla hakamang tingka kapasipolak kapakuntop ru yaki jingdro dor hakunro na lor ka jingkernar yaki linti yak kijat harot surok. Lawan ban play ba yakani gajingshna do ba S Panbo u Block Development Officer ka maupat CNRD Block haringkat ka jingadon lang uba P Warjari urang ba snong ka Nomansong uba Sam Khamti ding do urang ba snong ka Orkaliar kinong elam sing bhalang bakuntop ina ka Khasi Students Union KSU Nomansong Unit but ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nomansong Unit na lor kiwe. Day of them are forward way pengakat mau nakliang jong government hadirin jomla kunmana bahkan pelong ya ka beautification competition ada ka social long ye borok kawe kalau kan mau sa kata kita mampu way buat kompor kena perjewet baginya cimental ni baginya compete ada competition ada yang kompor di dalam di video komunikasi kalau mau ini belong ni ngana arsin Ring sekalian juga sesuatu yang mau ngicam dapat dia usaha di kata bagi kompet. Barang itu lagi kompet, ni kompet di senong di belak kapal, di senong di belak hambrem. Untuk di Northern Hills dia hikui pat. Jika slow dari dia pun dia tu game job. Kerja kesian kepala dari yang ini. Boleh capture video tu pun yang ini. Oh, bagi dah long terjengit long ini lah. Sampai dia ini, ini bersih betul bet. Ini pun bet lagi kerja pun. Lagi atau por. Buat jelong tak stung tu ni, bakla, tradisional ni ada kurang dia, dilakban, jika penting kerja, aku punya sementara akan dia kan competition. Semar ni, sambil presiden, ilasna porok, jadi rakam bagi sobat pok government, lembaga TC office. Dan ni jarak kadai rujuk por presiden, jika rakyat jika jelam, ikhlas jemi jengap sampul senam, dengi rujuk kawin kebetulan bagi painting lagi kecindro, putih pok kerok kepada hafal di office otomatik kecindro tolong dia dai jumi kebetulan ibu kawe dia yang masih dia berguru kawe kecindro ke bangla dro nanti ke plastik jemput perkat jemput pun dibaca plastik jemput perkat kubur atau kubur lawan bersyukur berpergi enggak kenal nanti kubur lagi bersyukur ha berpergi cepat pak ini jim dia yang jumi kedor barsenok Pada perkataan layohi man kayu so job walang cuman penegong paan dari lawan para kedan kebasau ke best locality award Ausnam Arpo Arwa ya kan dia award dari belangahi nak lihat sidang juga melia berak sama hampir 40 hampir mengira ya ke republik ni video hadir lawan di kes kes tu dapat dia semua tajam ni kita lihat edisi Marshal Wadri ada lihat video kamiru job yang ini bagi di bersyukur biang ini dengan views kebawah buat menik bersyukur di kebawah lah kamera India atau penyala bandar kawin di penting kepada ini pak Islam dia waktu ini kunjung aliak di keliling jemput sentil berjumpa bahai ke senok kau ke jelek pun jelek sebab agak senok ni akan sekali bak jelek jadi kene kembali tempat kami tenat kami senok ni pada apa senok jadi kene jemput kerja jadi akan menskam hiru boleh jemput kerja jadi kan long nerai di ketupat di ketupat senok bagi terailang dekat-dekat lang kuno bagi orang jemput sebab senok kotau Menteri tang senok kotau buat cepat senok bagi lek kuat tidak sebab bagi tip ini mentah kan senok jumi kena kawawe grup bagi tip jemput dengan yang belah kerja yang jom DC ada fort DC cuman tourism department kita buat pihak-pihak di organisasi dulu begini merak jemput apa ini kawak perang locality beautification program sebab dia nak tourism ada satu report kepenian na DC office ru dia ngakan mau pakai Nomansong kayo ya People's Choice Award how Hasan Tarik August pa tam ke prize di Honorable Chief Minister Jongiru panado ko to paru ilayo i pakai Nomansong kadai ka kasnong ko belum enthusiastic ka bakwa ha ban trade yo kini gila dan penitenat ya ka snong te ngikiban ha na district na block wat na
iba penya ini skim ru benya iba itu ka jingko abanterai ka klam kut tengah ka first phase. The second phase kila ami sedikit idea ki bas mai sure. But as like a first phase ki bon ki mural. Mentah kila ami di 3D mural. Tengah third phase na ka ban ala ka ban tips ka even sinarin. Isnan. Mo. Tengah ka ban congratulations uta ba kila yo ka landmark ka batmai. Banta manubre bayat na kanega lenti bayat kin yo ishwai kate ka landmark. Imat deki akan do perlok dia akan do ino kinong up yang untuk ka 3D mural along ka landmark batmai jo kanong bensong. But nga ka ban I congratulations ru yaki ba design ni kanik yaki ba I la yaki designer ban persyang na kanika design ka batmai ka balong unique bhaban ka sai pa sar Shillong dang duna bhang kini ki 3D mural ka sempor ka dan ka skill babyang man sinang gutay. Jadi, naku aban ongru ba ka kasnong mamansong kalong ka nuksa. Yaki way kisnong ha Shillong ru. Kumno ba bantray lang baro ki committee jong kisnong banya one lang banya ban implement ni ki scheme ba yo but ban pendap ru yang kam. Kita ru ka ba kongsang ba ladon ka record ko nong mansong menta baro RPS kasdang kam ka pendap ru. Di ngaku apa kan dengan nong bukan nuksa gue isnong ru bakin board bakin yo inspiration mo bang yong di sakoi pat na liang jongi tingi kemen ba bapi apa bapi apa pendek ikan ski bagi ko aku bakin banya cekmat ka third phase ru so tu bapi la don lupa ki plan gi ban kumno ban penat choy isnong omni tang ha yo bat shewai ru taki dong ru tinga kermen bang ini yo yang banyak kendo banyak keren banyak raf dulu berpenyak semua di first phase itu. Kani kalau kan nuksa tentang ilan pini ke tourism department ruba kani ke locality beautification project kani ka scheme ke babha maka ka ail dah keti jong kisnong ki decide kisnong ni ko ban le kumno ko ban design kumno. But so tenat hi baka kami ka idea na kisnong ru. Mentang siru ngawan page ka 3D mural Mayo iru pakiladon ki jigtho angto ki bakren chpang ka history jo kisnong nong mentong. Sementa kani kisnong mentong la adap samposan snem tam sampun reus snem. Te kala de kisnong ru ko bala kam long establish ko bala rem. But kala heru kala karbadang yat ko por kadang bon show ki population kan he show te akhirnya ba bon show kini scheme ki pinya na kisnong kan penitna show Pang syukur om congratulations biang bat. Kani kamde ka bakut, kani ka tang kabasdang. Manalyang ka blog ru ngi kwai ban yarap kat bala ban penitna syukur kasnang ban pensuk ya ka kebelang salang hangni bat dadon ne iru nga om community secretary snong ne ki rang ba snong ne manu na kasnong ru. Sila wan kindo ngi ha blog ngi yarap ne ki ban penitna kasnong sini ki dan kamti Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.